Ciao Lola. Peter. 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 Qayga ketib borasan? Men bayramga ketdim. Sen nima bulayroqmanda? Kiraylan. Söylesip tur mening bilan. Тидік yandır uttu. Men baribir beylermin onu. Hatta buga bütün kes kerak bulhala. Nimadir? O'zgardimi? O'zingda boshqa so'roq qo'yahanmi? Shayton alg'ir u menga kelib sig'atdi. Lola. Hin bit bilahan nisik uni beylerga. Men aptirayım oşuğa teklim, henin bu işga öğrenmeyinler. Bence ofitsialkasiga oshkor ko'talar deb, senin aytmavim meni yaptiradi. Ciao. Ciao Lola. Ciao. Ciao Lola. Ciao. Buonasera. Ciao. Buonasera. İtalyan tilida lasha. Men tik ixlos etib esenlashirga tirisham. Davide. Ciao. Ciao Lola, come stai? Hey be, ahiniki. Bene, grazie. Hin buni tasmana kubalak ko'p beylay bilasanmi? Quello? No, davvero mi spiace. Non ho idea. Yaray ulayha. Rahmat. Bitta hali yaxshi. Anglab oldirman. Men bunda senin için, hinona ana hendir bit. Ciao. Ciao Lola. Menin barhasından naq bir soğumda ana hendir I know bit. just where you're coming Menga from, but bitta you hili can't take it yaqin alma. personally. Hin qatmar baştarahın. Hinin hilashin isin italyanец ko'p. Ciao. Kim darov bu kishilar? Bu kishilar. Eye, bu kishilar, tege kishilar. Enrique masalan qo'noqxonada Nikola, mebel ishlaydi, tamaz muzikant, hamiltog'a restoranda ofitsiant, Mateo Galeri, Kara Freda. Ciao Lola. U ikki restoranda Hem yetaklaydi. hin o şeygetlerden mütehinde bilehinmi? Tinchlan, bir shuluq Lola ham Peter. Yok, bir Lola, hem Peter, hem barvaq o şeyirde. All these other guys who What? keep saying. Ma guarda cosa hai combinato, ma non si può. Hinda italyan tilini öğrene alırının. Come va? Buona giornata. Ciao, Alfredo. Ciao. Buonasera. Buongiorno. Lola, Buongiorno. Lola, Lola. Hilashuga boshlar oldidan qo'lda ko'tarish kerak. Alo? Gafur. Men bunda hilashirga tirisham. Marka, hin bilasanmi tasmanan kubalak beylarga? Hin mening yonimda yuriy olahan, haliga quvona olahan, mening o'ngishtarimda ko'rib. Agar g'ayiblay boshlahan, qo'rquvga yo'l qo'yib, bizning arala baylanish yo'g'ola boshlaydi. Bu taksi kuvuk. Tik bizning osroqda kema. Nyu-Yorkdagi taksi kuvuk tugul albatta. Nifrat Londondiqina o'xshash. Qayda voditellar qalani yaxshi bilar. Tik bunda ko'rinuvimsa, yo'llarda unuta boshlaganlar. Bu meningsa unutmasar. Masalan, Marko litsenziyahan uzaytirga tilamayaliga. Abid butun g'oyalahi shuning bilan ko'nita. Agar o'ylab qaraham, bu bit aqldan yadırlıq ish. Kanallar bigrak o'xshamag'in, zamonsa ishlangan yo'llarga. Men bilam yolqitdim endi. Shunday sening vaqting bo'lsa, kanallar turanda ko'proq bilishali. Men bilam biz yetib kelamiz. Men hatto o'ylamaydi edim shulay tez kelib yetiribdi. Hin tasmanan kubalak belay bilasanmi? Proviamo. Ayye. Bellissimo, sta benissimo. Ma turma? Sì, molto Bana buono. şef buldu. Perfetto. Guarda. Nihayet men adir. Ciao, ci rivediamo, ciao. Ciao Lola. Ciao. 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 Peter. Nima bo'ldi? Yine kapitan deb tirishdim. Markning uyi yaqindagina. Mo'g'ayin hining uchun uning qora kiyimlari bordir. Ketdik. Buni ol. Yurtlashab. Ayye.
Ciao Lola. Чао, Фабрицио. Фабрицио. Бұл менің егетім Питер. Питер, ә бұл Фабрицио. Яҡшы. Һин сағыу киенгәнһең. Эйе, Марко бұны официаль мероприятие тип әйтте. Һин нимәлер аңлап еткермәгәнһең. Я Аллам. Бөтәһе лә яҡшы. Тулҡынланма. Бәлки, шулай итергәлер. Ciao Lola. Рәхмәт. Башҡорт теленә Розалия Кунзбаева тәржемә итте. Тексты уҡынылар: Розалия Кунзбаева, Шамиль Амангилдин.